machiegni. Jatenda piny Kenya Migosi William Ruto lando ni jatenda duond bura mar ODM Raila Odinga ochiwo lop familia mare mar acres 5 e alwora ma Kirembe sub-county ma Kisumu West ne sirikal mondo mi ogere ute ma nengogi ogonyore mabiro muonyo omenda maromo shillings bilion 3.5. Ruto bende owacho ni kaunti ma Kisumu kod alworane oseikore mar yudo ute sirikal ma nengogi oyweyo kata ma nengogi ogonyore maromo 15,000 e tielo mokwongo mar chenrono. Ruto ne opoyo Odinga kuom chulo ne sirikal mondo gere utego ma bende biro konyo jodak madirom 1,000. Hiyo ndio kazi mimi nimekuja hapa na tumeanzisha hii mradi ndani ya mwaka 1.5 itakuwa imekamilika. Tutakuja tuwapatie funguo za nyumba, nyinyi mujipange kuishi katika haya manyumba tunaanza kujenga hapa leo. Jambo la pili, pia kupitia kwa LAP Fund hapa Makasembo naenda kupatiana nyumba 600 ambayo iko tayari leo. Naenda kupatiana funguo ili watu wa Kisumu, vile tunafanya taifa lote la Kenya, waanze kuishi kwa manyumba yenye iko na heshima, iko maji, iko stima, iko barabara na mali ambayo itakuwa mali yao. Tukisonga mbele, tuwache kulipa rent, tulipe mortgage, ndio wananchi wengi Kenya wawe home owners badala ya kuwa wapangaji wa mambo ya kulipa rent. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Wawinjore